Kajala Miglaya HADUH Kashibaji Minski Junka Arpandri Unaila Ahaja Arpo, Gladon South Kandangut Kibu Athamayu COVID-19 but South Arnwood Kiblakoi no. Director ke DHS MI Dr. Amanwar Lapante Benakini South Kandangut Kibu Athamai, Laipu Arnwood Kidena East Castle District, Hagaba Arnwood Kidena Armed Force but Paramilitary Force, but Laipungwood Kiru Paitba, Iwe Riu Paitba na Ripoy District, but Kandangut Kiru Paitba na East Garu Hills District, but Nyongwood na West Garu Hills District, Kibakantup Yanriungwood na armed force but paramilitary force but iwe riu paitba nakini kisapu arngot ki bakoit metagasngi nyongot kide riu paitba na East Castle District laigot riu paitba na South West Garo Hills District but laipu arngot na West Garo Hills District kibakentup ya arpnyongot na armed force but paramilitary force but sangot riu paitba da kajing athamai kini kisap kandaingot but kajing koit no kini kisapu arngot kajala miglaya HADUH bapenmi yagani ka khubor kadan 8000 san phautli ki positive case 6000 shispa andre phupratali ki active case praspa nyo pusautali ki recover case but prangon ki blaklat no nakini ki 6000 shispa andre phupratali ki active case ke East Castle District kadan praspa arpu artali Hakaba arspa prapunyongot ki deina ka armed force but paramilitary force but sanspa life sangot ki riu paitba ka West Castle District kadan South Pulaitali Riboy District Nyopupra Hakaba nyogut ki deina ka armed force but paramilitary force but nyopuingot ki riu paitba ka West Giant Hills District kadan Laitali East Giant Hills Kharar West Garo Hills Shispa Nyopuar Hakaba Shispa arngot ki deina ka armed force but paramilitary force but nyopungot ki riu paitba ka South West Garo Hills kadan Kawai ki active case South Garo Hills Kharar ki bakintup yashipho na ka armed force but paramilitary force but arngot ki riu paitba ka East Garo Hills District kadan Kharar tali but ka North Garo Hills District kadan Khalai tali ki active case ki pathama ni yo mtakasi ki long South Khandai apo East Castle ki don Laipu ar ki den po armed forces paramilitary forces Laipu ki den ki wei Riboy iwe Padai neki wei East Garo Hills Khandai niro neki wei West Garo Hills Nyo Nrio Padai neki armed forces paramilitary forces iwe neki wei case baru telum lang dibilang aktif haru mendex ni bilang si hajar si spa Nrio Pupra nakini si hajar si spa Nrio Pupra Haspa R2R kidan po East Castle pada gini Haspa R2R Armed Forces Paramilitary Forces kidan Aspa Prapunyo Iwei Sanspa Laitusan West Castle South Pulai Riboy New Fufra pada gini New Fufra New gini niki Armed Forces Paramilitary Forces but na kiwei nyofuwei West Giant Hills Lai East Giant Hills Khaar West Garo Hills Shispa nyofuar pada kini Shispa nyofuar Armed Forces Paramilitary Forces Shispa kiwei nyofo South West Garo Hills iwei South Garo Hills Khaar pada kini Khaar Shipho gide niki armed forces paramilitary forces na kiwei East Garo Hills Khaar North Garo Hills Khatlai ibana recover mentakasi gilang South Puar pada kini ki South Puar nyau gide na po East Castles gide na kategori kiwei Lai di na Southwest Garo Hills ini di kategori kiwei Laifu ar na po West Garo Hills arpunyo di na po ki armed forces paramilitary forces Sun di kiwei